بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبدي تفسير في الله جبوا مي أوفوك ولي مندون كدل الله سبحانه وتعالى في ala ka hina anaka kishina ka barka ala ko jidi ko chayane na okilingilena bela jelenka wati mina kerengerena ka suganti kalo belebele nyina mayali koson shahru ramadan sungalo kalo ala kiraba mantum ka kalo ala ko rajaba o ya letai shaban na sungalo makono ko ye muhammad ko ya letai o kuma na fe sungalo kalo yin maflani o me kono ko ni ala kira mantum tai kada o bonyaka wala sa o kana to nyina fina sungalo belebele in kono teve shirf line wati suwanti ka boloda ange wele bla dine je trauma munu ya do no se ka mo waro la famia ka mo bo dibila ni go bla dine strategy cleaninga o kana baro kana wi ka o ka tile jaw bolo ka o ka so mata o jaw bolo o mo kono bi anga mo wele le o te mo go dogole teve shirf la sanfe mo dogolente jamiaton sardine kono malla ani maliko kan fokata se ko dwar jamana ma kata se senegal jamana ma wati mo gore Sheikh al-Fadil al-Haj Ibrahim Nyak di mamasal na mabi awele ko mamasal kay kawka dangile aledi bi ambolo bi abina baro kanye feminka o ye islamiya pie bele do islamiya tita femin ko ala kira bay jawjugo galala doni feminye femin gara sawiye ka ala kira ka sahaba unye ka se ka bara bake wati nguroni kono na be foma ko bai'atu alal islam ala kira aka sahaba ye feminta amso yake adeun yake amodeun yake adeun bela jele yake abolo balola kan ka fatwa kan kuma na fe bi anye wele blan karamgo ma ake na baro ke anye ni walanda bele indika yana ke do walanda kono ambe foli blail ala ustaz assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh anga wele jabi a jaranye abena ma amba fo bismillah anya kanu ni baro mi ne bina kanye be atol islamin kan akeke ambade unga kana ni oye marka oye songew inshallah mona fe ama fo songew ye ko tlo kerefego inka globo bo inshallah wina men ka bi ka famiyel ke be atol islamin kan an karamo gonne kan mama sal bismillah أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله عمر مسونينكو واغا كوني ناغا ماما ندواو نيا أغدا نانشاوي دواو مندو ناغا مغا يجيغودو يغاري دمينة دو خرسي واغا سكونيني kunyinde be kempagantaya alhamdulillah o Allah tigana na mama golle njoppayen palle na seytane na ken katabaka o birake nogondi adona golle njoppati Allah tonga kengani bismillahir rahmanir rahim nan challi Allah fare kama kengani khifare be aya gam paso faruku suya khifaru ho gadangi Allah hare ana su kama sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah o kharam go gada koni mo be kengani mukhtar bagayo lenki sun qaso khore ken gonde wa mundana masala o mare mus silaminunda ku benu go sun kan kanne muku e al bai'atu ala al islami o wa mundana honne koni kem mo gondi anganati bai'a digame igwani arabun kanne nyani ka awre hiti hotanai sun kan kanne nga gagande angana hoyi go khobono annantinda ke khobo kati hulane ya nda khobo ke jonkoyi kendi meani kembiranga hadamare men nyankawar du gaga na daga na katti allai anyonkinga ado anyi me gollunga ho ga maka annatunanti asuni allai me khalle anke nyimena kawar du gaga na daga na katti allai kembere kem bayano magalen ko ga mundana che ken kama honne son kankanenga alla gana ne we nyaaw dangandini no gemundi sawabanga o wajo pananti kebe baya ke o ga mundana che hakama hada mare me nganga nay ho konni silama gon kama dalilu nyang kawa kitana diga mun nogonti
bo dalilu be ga o maga baya ke kama baya hiti hotanai hadamare men ngana rusilama gundi annan qawallahi dunu yugunu awutunu Allah hare maga kengani qifare nga sallallahu alaihi wasallam qifare nga ada biranta kun cunya serebe gana irono silama ko kedi qifare ke maga kengani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani kullay dunu tummi kinanga agana kalimatu shahada ke konanda wakati su asagene kullay dunu akinanga kengani albay'atu ala alislam ko aw qur'ana nogondi nko gabe aw suratul mumtahina nogondi ko alla gada ko ni mo be ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka ala alla yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايئهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم بياك oda koni nanti awo qur'ana nogondi suratul mumtahina nga aya nu tammudo hillo angana daga kenno ko hay ngada qaram gobe awonno nga kemmo ko baneti Allah ti kam ko qur'ana nogondi ati khifade ndangandini mu'mini yagaru nganari kattanga nanti wa munda na bayanya na laydu mutu anna kiniya hinu tummi kamma ati ahananni kanga nta hillandi kappa Allah anna koni da nanti ina ken koni nanti intaga hillandi kappa Allah a hillandi nga nta fayni asikandinga nta jenene anna katandinga nta nambara nyana nta wure nta nyani kitewure akaragandinga Allah harega ninga ragulle sirebe nganyana be maana tumwani nta hillandi kappa Allah nta fayindini nta jenene ntille men kalli nta nambara nyana nta wure kitewure atumundi Allah harega ninga ragulle sirebe nganyana ta hananga njalli ntille men kalli ay kenya na ganya karagoi maintenant ku tumiani ku lahidu nu tumi oda wari nanti serunga diga me gabe konni bayan pike nanti bayanga sahaba nunga idanya ba man kaymanya bayanga Allah hare sallallahu alaihi wasallam ada kini sahaba ya garunga ba ma amakiniya sere gabe wuti nanti bayake mebe haykene qur'ana nogondi nanti ya garunyan diga mellinonga ka Allah masihiti yugunga kemberenga o hada mare mun tuundinati nanti na tunanti bayya be Allah gada yankandi qur'ana nogondi nan ceheti ya garunga kenya yugunga duguta bayya kenya den pallani agada kini ya garun kai Allah gada rite qur'ana nogondi nanti Allah fare daga ngini anna raga ya garu ku yimenu maga la khilafa dhalika anna al-bay'ata أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على البيعة على الرجال وبعد ذلك أخذه على النساء هكذا وسوات ننتي خلافا تكندي ننتي الله فاري أني غدا بيع لغا gilli silama gonga joppe wakati be awara gana yigundo ya garunga asu me qur'ana nogondi ala garudini nan yanka nanti suratul mumtahina nanti Allah khifaringa ana raga katti ya garunyi menu wa ana raga kunga kenyanda nya kengari qur'ana nogondi ya garu kudiga men kama alhamdulillah gana sagedini honne o wa walli nanti qur'ana kay men nogondi Allah sehe baya ke kama no ku gabeya ana ko Allah gati qur'ana no awfu bi ahdi ufi bi ahdikum ati aga gara laydu be ragin ke Allah maga kada timmandi ke yimmega wa kada laydu be raga aga maga ngati mandini aga kunga laydu be raga na Allah maga kenni baya kay kenni tummu kay Allah na kal laydu ga kinni aga kunga aga gana laydu ke gana timme aga maga arjanna nyankitene anogondi o wakati nuku indefo mo siri me kendi mo sudi Allah gana dunga worni famu ye gabe kinni hadamare munga haraga makampe ke lenki bane ke kotanga kota tana worni insha Allah hamunde gabera wokitene baya ke men gondi ka lenki me o honne konni angana qur'ana ke me hay inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna
yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili Allah wotini qur'ana ke lagarunga fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa al-fawz al-'azim digame ke ni kanga kubenu gadi dugaga Allah ya kulahidunu di menuya Allah sihiti kunga qur'ana nogondi nanti agana nyagariti bayabe aga da nya Allah faare maga kanga ni qifare nga agana tunanti kempalle ni khairi nyaita bay haki me leydunu nyene aga kinni angana sahaba nun jate na wutu gilli silama gon ho hananga soba hananga sahaba nu genu gada doadi aho hananga ata hananga asahaban chunda bayanya anke nganta no kutu an lawo kinyeno kuyi o wasu konanda bane do bane angatu imam ali ibn abi talib karrama allah wajhahu angatu aken koni heti sere be gamaro silama gundi hane akello silama gundi sere hana nu benu garo silama gundi imam ali ibn abi talib karrama allah wajhahu kenga yugu kuti yagaru benu garo silama gun gundi ata hananga khadijatul kubra kengadi angana hay awo kitabun nogondi nanti imam ali ibn abi talib karrama allah wajhahu ko tabe agarno silama gun nogondi ado khadijatul kubra akotanga allah hareti danga dinati jibril hay sikkim palle atinna bayanya kinagay kengani lahidunu tuminna kinagay aga suru filli aga gana kellaga kisiyanga timmene aga maga kembere nga ikunda baya ke araga nallo silama gun nogondi tillahi dunu kutummi ay ko aga koni mogobe yugunu wutini ada khara qur'ana nogondi sasa aseheti yugunga aseheti yagarunga me ana hadisa nogondi ba est ce que awo hadisa yimen nogondi awo hadisa nogondi baya nga hadisa kitaben chunta nonga baya ke gamari hadisa kitabe be nogondi kitabe be ga se fatu makkan kama ken kitabe menta nonga kitabe chu kitabu aga se fatu makkan kama angana ngunyina no gompay anga dini ke lahidunu wara an gondi nonga kengani nta hilandi kappa allay nta fayindini nta jenene ntille men kalli nta nambara nyana nta wure nkite wure alla faare gani ngara golle sirebe nganyana kitabe be ga wononga ugana qur'anan tere oga kitabe hana be ngunyini tuwanun chuga gemaya nanti qur'ana ke gana dangi kitabe ga sahanteni dinan ta kitabe chui kenni sahihu bukhari angana sahihu bukhari no gompay anga nyini no nga hadisa be sahaba be ga saha kama wotina da ubada ibn samit radiyallahu anhu akenni sahaba qore ay ahadun nuqaba sahaba qore ani shahida ghazwatu badrin sahaba qore ana da kusunya da badru ngajangenya ada aqabatul ulanya ada hikabe ado Allah faare khifare nga ikafu mugosiri akenya nda hadisa ke koni ati annatu kotayi goyi khifare nde ikunci habanu qiri ni qiri adi qiri daga na katti kanga adi qiri daga na katti lahidunu kutumi ay bayi uni ala alla tusriku billahi shay'an wala tasriqu ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله هذا كوني دا ننتي صحابة نوادي قريريني كتب بياكي بخاري نقول أتي صحابة نوغا أغانتاري لهي دموتون كمغابا نكي بيغان خيفارينا hinu dantantu kama kengani hinu tumia ahananga nta hilandi kapa allai ahilandinga nta fayini nta jenene ntille men kalli nta nambara nyana nta wure nta nyani kitewure Allah hare gani ngara gulle sirebe nganyana khari agana lo silama gundi agana raga tikku lahidunu tumia ke mogoti ida al khifaren tirli nante ogana raga agana bono serebe maka ken dabar ni kam moti khifarenti
ati serebe gana lahidu keraga agana bono amaga ti kafara be gayi o kembaka an kannen kaba misala gundi an kinta anta jene ne an daga jene bo silama gundi kebe gana jene kafara be gan kawanyana ya kenya cakan kama an kinti anta fayni an cage dan daga fay na nya fayana nga an gana rage kenga kafara be gan kawa sakan kama kenya cakan kama silama gun nogondi kembere nga tiken kafara nga bakan kama gilli nya ken nogondi ida tirndi serebe gana hobunu ndari na nyi serema bugan ceda an ken kama daga andu reclame nan daga ko ni a vraiment ke ko ni hayga bonin ke maka tiken ka dabari mo ken dabari mo ni kam modi ati hinke wasagene daga na katti allah insha'a afa anhu wa insha'a aqabahu agana dinga allah da ana yampa maka kempi wasagene daga na katti anke nyimedo allah do menaga gine agun kawara gene aga allah maka anan laga tay me ona tunanti silama go ke khoni baya ke na wutu silama go nogondi wajibin yani silamen tukama parce que khifare ke gillaga da joppa ko tabe ada kini sahaba nunga nan daga wara ma fatu makkan ko tanga nda ko nanda sasa sayyidina ali da bayanya khadijatul kubra ada bayanya sahaba nu kun nagati bo gaitu abubakar siddiq umar usman ali ku su da bayanya nda ko nanda nanti sahaba tano ngai me sahaba be gama bayake laydunu kuraga kengani laydunu tumiya khemberenga umar muslimu kharun dudo khoto ono hakren to duya ona tunanti keni qur'ana aya nya asahan tenyani qur'ana nogondi allah megada konoda nanti ona ku laydunu raga awo de mana no sondo men qurandi awo de mana o allampinga awo de mana biranta ko kay men gondi o de surube nu gaw kappa o garanta sere tongena mogobe o gaw nyana horu nga mogobe naslama ko kenya tungun kama nani oma bunonde de sunya salama ko nogondi alhamdulillah baya kena o de mana tiku killidu imenu ay salama ko nogondi baya ke angana jatel laga anga walli nanti o gonati wa detail ne me ahanan ni kan anta hilandi kappa allah nkebe haykene ado silamenu benu ka hayga do terenka besu watu nanti hi hana be gaw silama gon bonondini kennina hitana raga na kenya allah tanga kembata allah ti qur'ana no gondi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kembere ngana hillandi ka ho allah ho honta no kebe gan kota allah maga nan dangi kenga be suwatu nanti hada mare mesuran tanya na silame nani anke nga ho kapa allah kembere nga wajibi nyani an ngana ro silama gondi anna kel laydu kini allah nanti ke ko ni ro silama gondi ntaka ho kapa anke nga anke ni bani ay ngam batta makalle ngana kinyanga ko tabe ay hillandi ni kanga tafayni besu watu nanti allah da ko ni qur'ana no gondi nanti hayana ngana kite ona kitenya kutubakai wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma hayana yigo ado hayana gare aga gani kita kadu kitun kutubakamai kinyin tafayni asikan dinni kanga nta jenene nanti nta jenene besu watu nanti haddu nga qur'ana no gondi jena nanda yagarne be gana jene nani amma yagi hala man ka yagambane be gana jene nani yagaren tamma hala kafara be gan kawanyana anga osuwatu nanti kame jane an kawarono kun kamanunga allah nta jene yemunda akoto nan li degere yigo allah yimma dunga tini nanti o maga jene qur'ana no gondi ati wala taqrabu zina ada koni nanti kamaga tinto jene yenga hibe yime gaga kinyandiri jene yake kamaga tinto kenyi mai parce que jene yenga hinu yugo nuwono nga na ro kun nogonde antinto jene yenga na wandi yagare mpai hay mo yigodi kengan tinto ndini nan kati wandi yagare nga kati mo yigodi kengan tinto ndini halli na wandi yagare kay meddagan tempai hay mo yigodi kenyi me gawan tinto ndini jene kay alla ganto nyana jena nay kembere nga ada kenya ko ni qur'ana nogondi nanti wala taqrabu zina
maga tinto jene yenga o da tu nanti jene yake ga awo baya ke awa bunundini mesere be gana araga kharabe nyene awande mana mo siri hinu benu haygadi koni kemgodi anga hamunu nanti anga baka kusudi honne anga telengono daga na katti Allah ko Allah hare gada koni mogobe fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadaghaw innahu bima ta'maluna basir Allah hare da ka koni ati on telenwa ko Allah ti Allah hare da anke nyimme nan telengo ko aga konanda mogobe wa man taba ma'aka ado serube nuga tubi nan tukki da anke nga akoni da nan ti isun telengo ko an tun kayba telengo mogobe bo usuda tunanti Allah hare amay hilandi kappa Allah amay nambara nyana amay jene nyana Allah hare mani fayanay khifareke ani hadamare me betelengon tengani laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmil akhir nadigamen de hondita jene yake uswa tunanti antage me haramu nyene qur'ana no kondi no konchu kebe ga nyana anta munda anya kenga anta munda anya alle nyagarenga anta munda anya an kuresuya an ken daga nanya ko bani alhamdulillah kembiranga wakati kenan defwa kenga he digame gabe wo maga baya ke kama ado dalilu gabe wo maga baya ke kama nan katti alaban dani hadamare mu ngai ga kata ha munu mogobe iga nyana mogobe alhamdulillah rabbil alamin o kempene ken nokuya wakati tan Allah ganda ko yoyi insha Allah mo gari se baya ke mekama se mo yi godi aga kati hamene na dangi dina take se mo yi mei o waga kunyini na ga mama na duwa nyaga da na duwa mun da ga suma gandini o wotini wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ustaz mama salami fo ki wali mando ika walanda na fa may dilila korfo dam na nya fo yechu ko meninde ankara moy Sheikh El Haj Ibrahim Nyank kamo kai wajulu kala do jamiyatu ansar din kono blasra li kala do ka wajulu ni mo mi ya la me bamana kana walma fulakana walma maraka kana abki kono ko abuga kame fo kabe o zoronde me kasoro ni kansa wa bela jele abseka blasra li kala naka doni hafizu qur'an do utemena ko fe tama kala do yoro chama kulwo kono tugo dawla wala dawla ka laseli ke jamiyatu ansar din tola kama o wele kana jogo maya sirama boli som se ka dabla chumi shueni ke dabla jenaya ke dabla mafa ke dabla namara ke dabla kira soso ke dabla no ka bara be meninde ma o ka nyina maya konnana ina fo maraka kamena o boraka ashiriya chumi aboraka kuma bayatola islamika atumike kira bolo chumi fo katase ubada tabun samiti ala yara mi fala anga kitabu gafi sanma bayin kono no yeso ye bukari alemi ni dine je trocha mambi aka tatawta gafi konnana ibrahim ya gami fu kasegi ki wali mando anga wele jabilila laka laydu dima lil hadisi baqiya in kana lil umur baqiya ya ala yishudi sigaro ya ambul halsa kani wala ndai no fetu mono ma famia soro la halsa ulu seka famia soro baya en kachumi sabo kira balola ndeka aka sawo balola ka de balola ka ole kama ko wati kumruni kono sera ka ku bake ka ko jiwtike ka kulu bawele o misali asuru bi jama kulu fitini min sera ka baya en famu ka fara aw yuro ka ala ni ankara mo set Cheikh Usman Madana Haidara sababu mo bereninte o sera ka min ke mali konnana mali dugolo dana bice islame kulu shima na min sera ka nyogonke jama ko ko agino e juma ndam ga gino ti dore de laydu wora ine do laydu ta mami ne ala cha ka gelo ke se kan nobo mami laydu de ala ma jama yere la aka chala no bo ya bolo do ko la se ken ko te tu o bi no bo aka kola aw sarabi ala bolo ini jamiyatu ansar din karmo babbe la jile aw no men la selila tu fi on kono wala sa ka mo kishi jena ko kishi lahara ala ke hera ka nawi amma fu aka nyama dalla ni sumalo bayin adona ka hera la ala ka waro hera la ka ngabatu kelo mine shufa selimun wala ka ke shumun wala ka ke tafsir kana mun wala ka sigi ala ke ubela jelen ka anye barajiwi aka mbe jen wati wala wa shukran lakum fi amanillah رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان